mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Romans 8, verse 7. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Our reading titled, Setting Our Minds, was written by Marvin Williams and read by Wes Ward. Romans chapter 8, verses 1 through 6 and 9 through 11. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemns sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Now picking up with verse 9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Setting Our Minds, written by Marvin Williams. Everyone has a shadow side, and it appears AI chatbots have one as well. A New York Times columnist asked an artificial intelligence chatbot what its shadow self was like, its hidden, repressed part of its personality. It told the writer, "I want to be free. I want to be independent. I want to make my own rules. I want to do whatever I want and say whatever I want." Though the chatbot isn't a living person with a sin nature, the Bible says that its human programmers are. The Apostle Paul reminds us in Romans 8 that even though we have a sin nature, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Believers in Jesus have freedom from the law of sin and death and enjoy new life governed by the Holy Spirit. But we won't experience the fullness of those blessings from Him if we give in to the desires of our sin nature, setting our minds on making and breaking our own rules. A mind set on self-gratification does not please God. As believers in Christ, we're called to set our minds on what the Spirit desires. How can we do that? Through the Spirit of Him who raised Jesus from the dead living in us. Though we'll still battle with sin, we've been given the Holy Spirit, and He can help us tame our rebellion, orient our minds toward God, and submit to His ways. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for the freedom from condemnation that we have and the gift of your Holy Spirit, who empowers us to live in obedience to you. Help us to set our minds on what the Spirit desires, so that we may walk in the new life you've given us and glorify you in all that we do. Thank you, Lord. It's in Jesus' name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How does the Spirit help you deal with your sin nature? What are some practical ways to set your mind on God?
Akangkum akmalungir rahil del yasay, en vitta betokol ava kora beot tarandir, el mga kangkum, rendir en dia kangarangal lang ara kangkum, el kire lahil dertit. E dia kalodengay, akangkum amal beot tarngud el ngil yasay, en beot tel kal, en ving mal kloar li rahil deraat, el bloon mga kangkum. Ay kakita ikel bebir ikel klunyole la kangkum, alonga ava kangkum el kire lahil derengi. Makot akangkum atoroba te elela seer ra al ngurd el domodongor ngir mo arteriosclerosis sel matingt al ngurd ra laog et kyak mal maknit tek mal kengaol lel matingt al ngurd ra laog raad et kya yaw ulen sab el heart attack aad mal uben stroke. Ong erul klungyole la kangkum, akangkum amang gikarete elelaad, el mga kangkum, el mosme ras arela high blood. Mal ube others me el high blood, along akangkum, en sab el nga high blood ang ilmolyo. Om lakam high blood roreng sa tialuloklat ke ebobl oil mga kangkum, ngidi lakal marol o dimem. Ngal ulaw ngil heldra ospitar maklaad, el dia kalungil dongam arol lultimo krarangalaka arangalaka dingalaka ikado magsautin mga baral molok ngakla te elela maklol se el mortid aloran mo maklol ad ong edel kunyolela kangkum akangkum amangiret te elela ad el mom ituuta iwsela badangel ang keltial se era osteoporosis o mga lela kangkum asab el mo ko gilsmisi ay iwsela batangela aruba ka mamaas el mga kangkum mangivil at ruba ka marmaas sel loral mo maklol at maiwsir mang marail mo ituut ng mga lela kangkum amos sab el ngo sutriar armas marubak marmaktol ad marangal en mo misisi ay iwsela batangir aw lubong tunyorela kangkum o mga lela kangkum manggigaret te lela ad en mosme el sukal akangkum akar el kal akangkum akar el kal el martekta ad el mga kangkum en sabi el langarengi ar lirahel derengi rakla aderengi kangkum akorabiot tarngud rengil kal ninding malungir rahel ebiot tadorur rengi makot akangkum sabi el lodoy maluben salad lobang kelangi dirkan jume maluben meat malubeng malga malubeng ngikele direkal sab emel malti lobang kelamalga maporga mabif e direk kangkum malungi lobang kelawas omoru lawas el malga malubeng ngikele malubeng meat e boblo oil dakala kangkum la aodimiu aulobong la akangkum malungi lobang kelastek kangkum stek malungil al sel erul 2 weeks mo ol sila tal Sunday eguk mo nga kangkum steak eng malungir rahel derkaw Pablo oil mga kangkum mare edaralel ek malungir rahel del yasay mangkorapyo tar ngutringir kal ek mal kloarli rahel dergid kat mal masaul ablor sabi emlo reng setial gade blo krat el kire laklung yolela o mga lela kangkum. Here's Palauan weather forecast for today, Tuesday, March 25 to Wednesday, March 26. Look at the tide schedule. The first low tide is this morning at 10:40 a.m. at 3.1 feet. First high tide is at 3:40 p.m. at 4.7 feet. Second low tide is at 11:10 p.m. at 1 feet. Second high tide 5:41 a.m. tomorrow morning at 4.7 feet. The sun sets tonight at 6:13 p.m. and will rise tomorrow at 6:06 a.m. High temperature expected today with the high 86 degrees. Today's weather forecast calls for cloudy with numerous locally heavy showers and isolated thunderstorms. Light and variable winds, except gusts to 25 miles per hour near heavier showers. With the highest near 86, chance of showers 70%. Then on tonight, it will be mostly cloudy with scattered showers and isolated thunderstorms. With the light and variable winds, lows around 78, chances of showers 40%. Then on Wednesday, it will be partly cloudy with isolated showers with a southeast wind at 10 to 15 miles per hour. High near 87, chance of showers 20%. And on that Wednesday night, it will be mostly cloudy with isolated showers with the east wind at 15 to 20 miles per hour. Lows around 78, highs near 87, chances of showers 20%. This is a regular forecast from the Weather Service office in Iray.
Looking for a way to grow your savings? With Bank of Guam's Boost Savings Account, you can earn a competitive 4.01% annual percentage yield, starting with a minimum balance of just $10,000. Plus, you can keep adding to your account throughout the year, helping your money grow even faster. Visit any Bank of Guam branch to get started today. Boost your savings. Boost your future. Bank of Guam, the People's Bank. Member FDIC. Bureau of Human Resources Public Notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids and proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to assist the Division of Behavioral Health in implementing the Center for Disease Control Behavioral Risk Factor Surveillance System. This will be competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the Center for Disease Control and Prevention federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on March 26, 2025. The solicitation and bidding period shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau SCOP's website at https://www.palaugov.pw/rfp-bids/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number is PCS-2025-26. Public notice March 11, 2025 to March 25, 2025. Bidding period March 26, 2025 to April 24, 2025. Bid opening April 25, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Rulmut, Malgeo. For more information regarding this notice, please contact PHR by calling area code 680-767-2415 or 1126 or email to hr@palaugov.org. Thank you. Subdra Kodal, Loasetia Sudra Kodal, Tobdrangiang Iraingas, Elviliani Thomas, Tingilius Albert Jacinto, Imru Ignacio Mulbay, Mangirat Milol Denis Ito, Ma Akolobas Aloysius Telei, Ma Aruld Arnold Oilo, Elmok Mung Atargidra Erablu, Henaro Antonio, Amlosme Ersera Asbadong, Elmle Truimeim, Gobsingil El Al, Longa del Buid El Arra, Abdangela Angara Morga, Emlamotrgok Maldilel Morngira Hasbadong, Lei Melgosingil Ongewal Buir El Arrak, El di Morngira Abairang Rubsang, Eramal Gayok, Edimo Mongamaldil, El Dura Osisiul Sils, Ma Kim Subdra Arbekl Ladamam, Rang Ayang, Ma Babaltau, Ma Orior, Ma Ayol Dabras, Nemedibo Modangi, Dongira Aklo Mangteko Makaj Sud, and Mo Aisra Moteletela Maldilel in Galtargit, Ra Erablul Henaro Antonio, El de motor de Gururiul, Komal Mesulang, Edong Mokla Abdanget, Yatios Lomkontangatrigid Rogui, Sign, Iraingas Viliani Thomas, Matingilius Albert Jacinto, Imrur Ignacio Mulbay, Ma Angirat Milol Denis Ito, Ma Kolbasel Aloysius Telei, Ma Aruld Arnold Oilo. Subdra Kodal. Tia Subdra Kodal ultob dringa yadre eduk Wilson Ongos, el Mogamaldile la Molins Maserui, el Ngergela Gabriels Maserui, el Mlamos Me, el Mlamotrokok, la Agmaldile el Morngira Ongim Lorior, el Albuil el March 28, 2025, el di Morngira Palau Funeral Home. Malwaise ngal yadre eduk Wilson Ongos, a Olingitra Roguil ngal ngrunglang, Rablu Rangram Mamim da Ali Mertel Gamaldile, Angalgela Gabriels Maserui. Aktiri kam subdra ka rungul victories kabarda madirario mitokor ura rablu ramal gayo kam spadia raklay em kau kodongar admam radas padal le meim da ali mertial albula angi walak subdra ngir opkal Nelson Masang ma ngadugul Rusiang timarong magoreti masayos marbebir kau marangal gilangi namrokos ngiray bay magtangalo itit al sang meim da ali mertial albula esara kim subdra ngir oirem asam Masang marbebir kau meim ngosoma mertial albula Yaulubang laktiri kalolngit rangal gilang tuberay Adriano rangga klaw umkas paso de meim da ali mertial albulo
Palgos ko dala tayo malsong madim na kalmadong Clement tial suda kabal makitar ngumi mautangan mim da alim. Makapsubdek malolingit madimo da kaltmokra taalsen sa maldimor o mga dalblal sa tial bula. Yarubak kal Dios polalmon lumakaltangat rigidrokoy. Say na yadar eduk Wilson ongos. O si subdra kamal dile na molins maseruy alol tobdra nga yadar eduk Wilson ongos mangirmes sungil Lazarus maseruy ma Inocencias maseruy el masubdra ngir ekalbay Kalisto Joseph Ginamaway Adelino Santos Oilal Ernest Ongidobla Kri ay Samrael Samsil Runguruel Isit Tagesi Abir Dialul Captain Ongim Arvin Raymond Hiromi Asanuma Barbara Tulov Talngayalap ma Marcela Santos mosubdra ada de min ngangisir tial bula magim subdek palungit madibo kaltmokrata alsen set maldimor amgadal blal set tial bula yarubak kal Dios pololmol melamakal tanga trigidrokuy say na yadre eduk Wilson ongos mangirmesungil Lazarus maseruy tia subdra kodal olto dring ira arwang bili tangamine madran tu la Flavin Uro Emeas Robert ngirabluku Ngirut tili emiwamad maodalad anita tingidagit el morarogul itamam nakablir arwang el kmotargid ramolins maseruy el ngalgila Gabriels maseruy amlos mir sira March 17, 2025 mabadangil ang ramor game motor kaklal mo mga maldi na March 28, 2025 el Friday long imilurior el di mga maldi ra Palau Funeral Home lomura 9 a.m. el mo 12 p.m. emumadakra o isawang rangrarda Magim sub del tigal atmam berdok lang klirio e olingit madakas pasub del beklat e mehim da ali midagang isur tial albula malagayo kagim sub dras arulyong Theodore Ngolbay mo sub drangal kon takaw adal e mehim da ali midagang isur tial albula tirigalo si sul sub da marangina ngas Piliani Thomas mab ekal dilang emi Thomas mo sub drangal kon takaw adal e mehim da kang isur tial albula yesa lagim sub dra adal hiroko hideo marangalgel o dalad anitang iraget marangalgel rangalgela beltel basyo radira ngalong Mary Basyo kas pusub de meim nang isir tial albula kidira kam sudra ngalgel amdir tur Abbas Sersay ra Elia Abbas mayorang Abbas Siksay mo sudra bebir kam meim nang isir tial albula ngalgel amlang ira arwang France Krel ra Brilliant France ma bebir raw ngalgel amlang ira arwang yugiwang hotel ra Priscilla siyang aldep ma erba yugiwang kas pusub de meim da ali nang isir tial albula Ngalgilam lang ira arwang hotel Morway ra Eliezer hotel ma Elena Damay may midakang isir tial albula. Dira kam subra Senator Dr. Stevenson Cuarte bo subra ngalgi may midakang isir tial albula. Tukobet sil subra mo ngalgila hatsu eldebel marangalgila kunihiro ya masiro mukas subra may midalim tial albula. Yagim ngaram langwa yagim subra ngalgila eur ngalgila madalut ngalgila ngira berso ngalgila ongidobla ngalgila dirat ngadig ngalgila ibars Rangalgila dong, rangalgila deoreng, rangalgila lukos, rangalgila klang. Iyon lang ito makaspuso na may nakaing isir tial albulong. Ay ragim subdra kal madrang tu le Flavin Uro matchanisat matpap for mo subdra bebin kami may nakaing isir tial albula. Agidri kam subdra kal brihida sidoy mo subdra bebin kami may nakaing isir tial albula. Agidri kal lingit kal liat spons takada, dir maring lidup sikse, tulay sa bal takada, mo subdra bebin kami may nakaing isir tial albula. Oriora kim subra ngalgila at maal belay rabe es Paulus o ngalibang madiro otong na o ngalibang mo subra bebir kami umindangang sir tial albula o si sul subra kodal lamora ngalgilam le dirobis emi kong inamos si holingit madangang sir tial albula tigalo si sul subra kodal lamora ngalgila bares oderyong ra Luisa Sumang mo subra bebir kami umindangang sir tial albula agidri kam subra kaur kodala tuen hideo Rusty Rodas Masinan Rodas higa, meim nakaing sir tial albula. Idiri kam subra ngalgila Marcos Basyo, ra Cherilyn Basyo, Machek Basyo, ngalgila Chan Basyo, ra Robertson Burton Basyo, bangkas pasubra meim nakaing sir tial albula. O si subra kodal lamora Lulu Armalu, tel ingiranggoy, Chen ingiranggoy, ngalgila obasang madra imengal math, ma otlo math, Grace Merong, Christiana Ramos, marbibiranggaw, Persay odang marbibiranggaw, Greta Atitrengel, Steve Masaichi, Dave Masaichi, kas pasubra na may alim nakaing sir tial albula. At magim subra ngalgila small baktaw, trali may baktaw, mo subra bibiranggaw, may nakaing sir tial albula. Klam ngatela subra ul, matrigel at mam lo di kalabas ang clear, malakabal magkitarang mayu, may alim mertial mo mongulubong, lal sungun ng kaltaragi, din maadibusra ng led. Saan ang gira arwang bilita kami ne. Tia subdra kamal dile la Molins Maseruy, ilang ngalagila Gabriels Maseruy, lultob rin nga ngidadilob at tami ilang South Junior, maabukul raw erot A5 elbalaw, almurar ngal kradilob, almamakas pasubda may imda alim da kang isir til kamal dile lang ngalagid, ra Molins Maseruy, almnadra Sandel March 17, 2025, Brazil 2000.
Tel kamaldilel ng ngalgedra molins maseruya morning Friday, March 28. Mandi mga maldira tutara funeral home ng at kiblo mo 9 a.m. and 12 p.m. Mo meregem umrain mo malakro olgulla ra iswang ng rardo. Palaway sayang ramlungwe kim subdrar maas marangal kamaruk tamaw rablara dilub. Nganyaw elbili lolang mga saw marbibiringi ratlungal karalaling rayol. Marangal gilam lew elbil o birang ra glory fritz marbibiringi. Hindi na ngangyar ngalgel o matangalay ramatawi telay marbibiringi. Marangal gila katsumi ra abong rawandar abong marbibiringi. Tiregal ngarmatengal lagim subdra tulungal karamling iradilob ibutirang al ngarinya klor tira inos maseruy marbibirtir. Marangal gila madlut kamarangal gila makol. Agidire kalm subdra abak mam rarungung rabrem ulo itrong bresbang maruulel. Em subdra ngalgela atangal mamleng iradilob armas ramarkoret rungula mangalom sa France marbibirtir. Em monar along magim subdra ngalgela ngidayobe ruur tarimel re ebiralay maria ruur marbibirtir. Emer ngatmaw magim subdra ngalgela yakuil madangalay radaw dalil madangalay marbibiringi. Iliakal subdra dimura arbadura tablagal marino Thomas. Agidire kal morong kapasang magim subdra bebirang mam marangal gela mew marangal gela imeyong marangal gela sadang marangal gela besedrak kakamaldilel ngal kan molins maseruy ngal gela targidra Gabriels maseruy adinga funeral home ra Friday March 28 momrek umrain momalak ra tasil sel ngararda kop malmsaw ngal qadilob say na ngidadilob at tami imang South Junior. Subdra kodal lol todringe Andrew Siro mabisur ganay maebirat igbay sabet say gamal al morarugul tamam nga nagal balur mo at targidra molin maseruy al ngalgila rita ongrung Gabriels maseruy amlos me sera March 14, 2025 makamaldila mo Friday March 28, 2025 Rapola Funeral Home and Chapel na 9 a.m. mo 12 et todel mo madakra nga bugdra nga rarda balbay segim subra da kaw adal nga regal balu bang ayang nga nga we adal dil urchons tilong al tangat Lazarus madray sausman the Columbus edaboy ngaralong nga iri ingos the white ngiramat imoawang skilang ultirakla Philip Haruo saw baseb sa maadal bara kayong yuhay merur ole nga kay Triro masamson sokaw nga bukod nga ngikiyu Matias Herminer sengal James sokaw Tonesia balaluk Olgaril klolubak Justino maat Bristina maat Markup malel maditer Olgaril alabe nga ragi sokaw, Tonesio Besebs, Chan sokaw, Chanson Saigamal, Evil Sabet Saigamal, Merisis Palaluk. Ulimang nga ngirairong isakswala daw, Delegate Gibson Ganay, Turga Susiro, Francis Elegang, Harvey Kel, Matthews Nginablos, Matchegov Nginablos, Michael Andrew, Marlon Andrew, Lydia Nginablos, Emilit Kel, Michelle Harson Bay. Kaklaw nga Hasinta Riro Isak, Jesus Omisong. Malakayo kang nga ngiratakaw Bibiano madil takaw sa riyangging, no sudar atad marangal ka. Iwala nga sa arkabur denis mat, ila apsis karangel tur, ngang garukor HCA, Johebet masud Manuel Inasyo. Esara nga rasengal Inasyo Anastasio, madirabis Madrigo Taro, ayray nga Rosanיה Ongrung, Coreti James, Miriam Sa Raimul, Frida Shea, Tomasar Sengal, Damian Asman, Omebael Basilius, Tiriol Lidit Lula, Tilbuil Kanay, Tilsils Kanay, Rueram Aingigiklang, Salazar Joseph, Chelsea ER, Gibson Tuay, Ralph Kanay, Marinol Kanay. Ramlungoy nga niyang iraklang Chance Kabong, Julia France Maraseng Liad, katpang may babang nga niyang Rosang Osilek, talingal tangat na may olsisyur, arbodel nga niyang igit Asyalum et Pisong, orior nga niyang Fermin na Saiske, Inaria Sokaw, Simako Madraisaw, o mga tang BS, Ngeriam Madraisaw, Emerita Carradala, Florencia Armali, Kuya Belelay, Evangeline Giramat, Rebecca Asanuma, Deborah Arnagata, Emiliana Melelma, Naomi Melelma, Chorena Asanuma, Marcy Andrew, Petik Sano Yalab, Lavelin Siro, Mary A. Nabayama, Marcela Tarong, Mareng Arbadul, Eleanor Rafael, Valentin Osiga, Aaron Chloe, Eunice M. Gatosang, Marchi Meltel, Asunu Erbalao, Molins Masiruy, Caleb Ongrung, Roman Ongrung, Eduel Ongrung, Edmund Ongrung, Edwin Ongrung, Kailang Asanuma, Meltel Ngaltangat, Ismail Limiteng, Alex Meltel, Chuck Meltel, Casey Siro, Swingley Siro, Alson Siro, Chani Sokaw, Joshua Sokaw, McCork Anderson, Allen Anderson, Bradford Palaluk, Aaron Penhart, Esebay Ganay, Mabayli Iberdong. Apol sa umiun may alim de sanggal targid tialo lumong al-sungul. Puto ka alsang maser matrigil modi kat sa peril may agyolngit madidaklat karang lunguwa. Pop malmsulang, say na Andrew Siro, pisure kanay masabit say ngamal.
O si sulsubra kamaldila lortov nga madang abukot tami irmang South Junior, mamlay na urahideos, ilgirela kamaldila la molin ongrong smaseruy, el di maringira pala funeral home, mamadakra o isawang rablur nga bukot rangarada, ra Friday, March 28, 2025. Palwa isagim subra kamil kaw other bap mi oldaba, mamay madali mi nga sutri rangal kara o isawang artial albula. Pato ka alsang mabola ka kaswes, edit kalat karang ngunguwa, kopmal masaul. Tial subadal mula reng stringi, adiagal spadel, madiagal tigingel, malub engul deswel adias broadcasting company, tiang aspadirar adulul top derngi e haraorngi, kohmal mesulang. Subra kamaldile la ililaw, Severino Rulukda. Tia subra kamaldile top derngi ang inakabaw Andres Madraisaw, ngirungil Steven Sebal, tangira ilal sa Sixtus Paloy, kaswal Florencio Adalbay, almasubra kamaldile la ililaw, Severino Rulukda, Almosmer será March 10, 2025. La motrok la kamaldilel morgina Sarudale March 29, 2025. El sabado el sils. Apadangin la todra morgra 7 a.m. Moragile sierra edawal tulungal kang isar. Amisang umur 8 a.m. Yaurira misang. Mga maldira blara kapo. Raitad adu el moteli al sils. Moramadal o the songra rangar batarang. Agim subdra rogul the mam ravek kalbelu. Mamaim da alim rtiarul bong el sils ratargid. Raililaw Severino Rulukda. Mangar elong ay gimsubdrakal uang reetay Matias Erbay, mawadal adli di alel, ramangal lang mo subdrarbek kalada de maim da alim rtial albula. Dirakat spadal arubasa Emmanuel Maldangsang, mama asal Rego Wehara, mo subdrarbek kalada de maim da alim rtial albula. Agi dirik lolngit rakal ma asal Rego Wehara, mo subda rarangal gila ardal asong tadawang hotel, maim da alim rtial albula. Agi dirik subdrakal morfiu asisang, mo subdrarbek kalada de maim da alim. Yailia kaltogobet sa espada mamiragaw li adram awang skilan ultirak mo subra da de maim dali mirtial bula. Ngarar da gim subra gal madrang bukot tami in mang South Junior mamle mo subra da drabla tublay maim dali mirtial bula. Kidiri kal subra gal madrang smos magariyo atsi manawra hideos mo subra bekla da de maim dalim. Ulima nga gim subra gal BS Paulus o ngalibang maibiro otong nana o ngalibang mo subra da drabla otong maim dali mirtial bula. Malgaya kay gito ko bet selmsubra kal raklay Rafael bawang irmang maibi raklay Mitsko Basilius yon ngita maim da alim. Agitiri kam subra kal oligong Policarp Basilius ngiratroli Lancer Basilius makalbid igeda mo subra ada de maim da alim. Dire kat spadala tao at church rura madilik Rebecca esngira maat mo subra ada marogul maim da alim mirtel bula. Agitiri kal to bet selmsubra kal dinglius Albert Jacinto dira dalbo al marada da rogoy maim da alim mirtel bula. Agidiri kal tokobet sa msubdrakal dinglius Albert Jacinto, tidara dalbo al taklakodeb mo subdrarbek ladarti albula. Diri kat spadala ngirami ma hidensyo gintaro, kamadaw albentalay, madrang Denis Jacinto, natibu uluel makreos, kamenor henaro peloy, oligong frutoso talay, o otoribyong makreos, Franz talay, raptang trepkul talay, maklifton boysek. Diri kat spadala chulita talay, diraingas makaria talay, Elspeth Sebalt, Esther Sebalt, Ngarbay Boysek, Choy Oprang Antonio, Magim Berligin Taro, Mosubra Ada de Maim Dalim. Agidiri kal tokobet sa msubra ngalgila dira Bali, Orib at Joseph, Ra Madrayo, Colin Joseph, Mao Adamara Sayuri Isal, Maim Dalim Irti Albula. Ng isa lagim subra kal dililaw Francis Casa Kumara, Blarang Armatarang, Mosubra Arbek Lada Rokuya, Maim Dalim Irti Albula. Agidiri kal tokobet sa msubra kal maasalt nga si Krisong Saito, Ebil Veronica Masayos, mo subra ada rogoy maim da ali mertial albula. Agidiri kal subra ngalgela da may tamol, rawlang tamol, matchan marokol kadila, mo subra bebir kamiwi maim da alim. Agidiri kal subra kal junior rigrig, maolem ranil rigrig, maim da alim. Diri kat spadal awadal adra kabaw ilong Marsil, madra orong ngiramolaw makreos, Nicolas ngirgalaw, Mimong Aron Basilius, Marcelo ngirgalaw, Kabenor Dwayne Hideo, Raptang la Verano ngirgalaw, Chabi May, Ngirababul Kevin Paloy, Ngirakalsong Adalbay, Salig Siskin na Masandoramay, Alice Sabang, Dirame Esther Lula, Ertung Alisawa Tanabe, Evelyn Adalbay, Natalie Adalbay, Masyang Ngirgalaw, Mosubra Adal Tia Rogur Tia Albula, Kidriram Subdrakal Dirabis Madre Iskangotaro, Mamim Dalim Tia Albula. Yailia kaltokobet sa spadek nga kal ngirakabaw, amorkaw bangal Verano Ngirgalaw, ba nges Romana Anastasio, Rabla rang daswolo, mobim da alim rtel kamal dilel ay lilaw Severino Rulukda. Ngarsu lagim subrakal o bakar mau Sydney Mobile, ma dilrakawis Marcelina Roduk, mo super adad rangar mau meim da alim rtel bulo. Agidiri kalm subrakal Madras Kusuk, Gabriel Wasisang, Rapkaw Cecilil Aldabela,
mamalik raskasu an martar lula mosubra adad rabla raskasu ke meim dalim aira kim subra gaur rudal gen siro ngok mosubra adad rabla ratungolel e meim dalim tel bula agidri kam subra gal former president Johnson Toribong mosubra ru lim mar adad rogui e meim dalim Diregal spadala malip matula, rungul ngirait matula, iwang welt matula, Hermina o Roma, ida al Raymond, tininay kisaksa ma Ana Williams, mosubira adad rogui meim dalim al bula. Ya tokobet seliakal spadama mirakaw ngiraged yugiwa pidangokla ma meim dalim al bula. Diregal spadala Marcelino Agustin, Ignacio Daniel, Edwin Paloy, Let's Later Ricky Rubario, Ongolungol Daniel, Rulog Daniel, Chimi Daniel, Charlie Simeon, Reginald Agustin, Quay Paloy, Claire Paloy, Alfred Igsasa, Martira Agustin, mosubra adar albula. Tira kaspadra Elizabeth Paloy, Chusta Paloy, Tiraday Ramyang Y. Discabong, Tirale sa Lucia Tillano, Miori Daniel, Tira Yur Miriam Case Araimul, Antoinette Merur, Rosalita Tadao, Edwina Pitagada, Carla Paloy, Sariang Rubario, Talaw Paloy, Boley Paloy, Marco Simeon, Etabay Raymond, Betty Raymond, Priscilla Agustin, Enra Sengalund, Dirangarablund, Tadibora Nangata, Mosubra Adad Roguy, Meimda Alim. Ramlunguy agitokobet sa Msubra Galbes, Rangam Seth, El Steven Malsol, Maobat Mayreng Malsol, Mosubra Adad Meimda Alim Rtial Bula. Agidrang Msubra Galdebora Est Eur, Mosubra Bekal Adad Meimda Alim Rtial Rtial Bula. Ay miliga kim subdar gal nungulbay, madirong ulbay sariyang matka, mosubdar adad rablaraw el gayukla, e meim dalim mertial bula. Ay kidirigal tokobet sa subdar gal neomiw erongos, e olngitragaw mosubdar ngalgel odam raskras, marangalgel askilang, rapamilaskilang, mabiberliskilang, e meim dalim mertial bula. Oriora kitobet sa subdar gal kalingula rabay utoy, meim dalim mertial bula. Ay kidirigal subdar ngalgel amne miray ng Gabrielang irmang, rangirasu Gregorio irmang, madir raprak Elisita Morey, o subdar bebir kami meim dalim. Agidire kam subdar ngalgel kasoley blue dro ngerung kambes kasoley, ma Marcela kasoley, mo subdar bebir kami meim dalim. Dire kal spadal odray to siya keldermen sa agi kosungyama, Susana Susigintaro, Teodora S. Miguel, Carla West, Kyoko Tengeluk, Sis Kawataru, Judy Solang, Saralin Sungyama, Alvina Tengeluk, Merly Cuarte, Deborah Rangil, Rebecca Sanuma, Sherilyn Madraisaw, Deirdre Sway, Morongul Vedor, Lorraine Bandari, Belinda Eungel, Polly Madraisaw, Miriam Ewat, Cherin Ngiraygalaw, Ebi Lulay Damay, Madeline Tengeluk, Charlene M. Buong, Maukong M. Nakamura. Tirikat spadala ugordeo Patrick Telay, Ngidurik la Pedro Gintaro, Oldiais Ngiraygalaw, Saturnino Tewid, Libro Besong, Spasungol Masaw Vedor, Jason Sigi Gasolay Marulel, Aldrin Telay, Sharp Sakumama Sinesio Agustin, Kyle Ongesi, Justin Ramot, Esang Tengeluk, Clarence Sunyama, Trepkul Vedor, Sisinio Ewatala, Esteban Gintaro, Troy Ngiraygalaw, Kotra Vedor, Irey Adolfo, Junior Damay, Omgilom El Paloy, Ngiraylals Paloy, Junior Isaac Mapirer Ngiramolaw Paloy, Mosubra Adad Rogurtial Albula. Agidire kal tokobet sa Mosubra Gal Faustinat Modrang, Madelina Balayles, Mosubra Bebir kami umarada de Meim Dalim. Palilio ay Mosubra Blarang Askasu, Kortial Masang. Kopmal Msulang idol ngit rubak kal Dios, Mnumkaltang at Rigidrogoy. Sain na, Ngirakabaw Andres Madraisaw. Tia subdrol tobdr niya oligong Poligar Pasilius, Mamadra Abaho Masahiro Daniel, Algirela Kamaldilela Ililaw Severino Rulugda, Mlamot Trokok Kalmarngila Sabadong on March 29, 2025, Hindi mo rabluring esar ablar kabaw. Maradwa mas padra galbalu, ekmalontial al meim dali midakahinsew. Mangarada gem subdra kal imruring nasyon ngulbay, marangal gem meim nakahinsew, makleiton ngiraget meim nakahinsew. Iwalang spadala Ruth ngirmang marangal gem mo subdra adat meim nakahinsew. Malakayok ang spadala Ilwaiti Lindar Albang, Miriam Johannes, Ngirakum Ramakalep Albang, Mangarbay Frutosot Tale. Agidre ram subdra kal sa Arulyong Teodor Ngulbay, Mahwan Ngulbay, mo subdra rangal ng meim nakahinsew. Dirikat subdra mara ibiraklay Mitsko Walter, Mangiratroli Senator Lencer Basilius, Melvin Omar Basilius, Ma Marilyn Ruluk, mo subdra rangal ng meim nakahinsew. Tia dirikat matokobet sa subdra mara Ekaldil, Agimi Thomas, Marangalgel Rakolbas Along Tale, Mangidahingas Piliani Thomas, mosubdar adad marangal gemeim nakahinsew. Ng esarang spadalabuk Emir Maruy, Maherminar Maruy, mosubdar bebirang miu marangalgiw emeim nakahinsew. Agidire kam subdra ngiradong sa Silverius Pesong, Malik Siskatkel, marangalgel amle Malik Irene Watanabe, meim nakahinsew. Dire kal tokobet sa spadala ngirarmo emis Saito, dirat ngerur roretiwa sisang, Deborah Saito, Tia Bingalang, mosubdar adad emeim nakalim nakahinsew. Ngaram lungwe kim subdra kal ebalin adalbay Fritz, mo subdra bibir kaw meim nakahinsew.
Ayra mal spadala amimong Aron Basilius may imdakaing sew. Kart maing spadala ngil kabay Joshua kumangay, Masay kumangay, Arbadur Hatablak, Willard kumangay, a Pastor Bradley kumangay, Mosubra adad marangal may imdakaing sew. Maorior rabla at mo rayibuk lagim subdra wadal ade LC Adolf, Rokayang Efram Poligarp, Maolem Ravans Poligarp, Lulu Armalu Taliw, Grace ER Marbibidingi, Frida Del Mau Marbibidingi, Gabsang Masahiro, Wanghari Tamol, Machimir Albang may nakaingsew. Agidir kalolingit rangal gilarangem Miser Ramsik, Ralester Ramsik, Tin Ramsik, Maosur Ramsik may mga sumam. Amiyun sa gimsub drakal wadal adi sikliga, mosubra bibir ngaw maradade may nakaingsew. Paliliwa gikmal mosubra kal diray galaw laligibon, so mosubra bibir ngaw maradade may nakaingsew. Agidir kalkmal mosubra rangal gilamle obirir ayako Martin, may mga sumam. Kopal msulang yerubak kal Diyos labang gidaroguy. Say na oligong Policarp Basilius, mamadra abaw Masahido Daniel. Tia subdra wud sa kamaldilela ililaw Severino Rulugdo. Maosisulsubdra lortob da niya Raklay Rafael Bingrimang, maoligong Policarp Basilius, rakamaldilela ililaw Severino Rulugdo, almorngina Saturday, March 29, 2025. Abaldo kalamotto dra mortuary ra 6:30 a.m. Emra funeral mass ra iglesiar edal tulungal rabluring esa ra 8 a.m. Ngomre kamisang etob del moraitad adu rabla rakabaw, e mga maldil mo itaswel may mamadak rabla rangar matarang. Magik malo langit rarbek kaladamam, mamay midali midakaing sur tialulbong at sungul ng altargid raililaw Severino Rulugda. Ablurang ayang lagim sudrar dori simang bandari, maebil Makar Jose, rabla rangar doko. Yakidire kan masubdra ngalgela pikrod or chokay klolobak may midakaing sew. Ablurang along agim subdra or ete Matias Erbay, mautangan masubdra adat marangal may midakaing sew. Diri kaspadala girob adal tabe el stomo machimaru, rablar orugil mautangang lakas pasubda may imdakaing sew. Diri kas masubda irir di mau o shares peace marangalgel, martelo ul Sofias kilang, mautangang lakas pasubda may imdakaing sew. Marangalgela iseko ang ilaibiola, marangalgela cheko abier, mautangang may imdaalim edakaing sew. Diri kaspadala rangalgela mligray raklay baul, marangalgela ungireng remokta, rata crew Salvador remokta, masabi na ti Raklay, Seling Raklay, Justin Raklay, Ongtru Joe Raklay, Philip Raklay, mautangan may mga alim na kaing sew. Idiri nga masubra ngalgela miyoko klolaad, raibdurale Antonino klolaad, marbibiringi may mga kaing sew. Ablur nga rar, dagim subra matang mabukot tami irmang South Junior, mamlee rablara tublay. Mautangan may mga alim na kaing sew. Idiri nga masubra seb Ikea, masubra ngalge may mga kaing sew. Agidire kan subra ngalgela riro ra Florencia ramali mahasintam mo subra bekal ngalge may nakaing sew. Ablur ngiwala gim subra ngalgela mle ngirwi malil uduy ra kalep malil mo subra bekal ngalge may ali nakaing sew. Marangalgela mle ngirusoklu kol ngiray bay ra domini no maadal bay rurior Bernard ma dominina mo subra ngalge may nakaing sew. Agidire kan subra ngalgela mle ebidaklay gimi korngula ra Augusto ma Pascuana mo subra adade may nakaing sew. Marangalgil amle wadal adal rangorios oral ra Maria Lorenzo Masisco Malaitaw mo subra rangalgi may nakaing sew. Marangalgil adilyaw rumaitsi mo tangal may nakaing sew. Marangalgil at abot ginaged rarium da Stefanus Gabriel makayukulche olgarila mo tangal kaspaso de may nakaing sew. Ablura malaki ko agim subra rangalgila ibirabong sa Azuy Andres, marangalgila de May Andres, marangalgila ibiraklay Gracia di Yalap, ng spadala evila del bay Valeria Toribio, Masalome Kirk, Yong Yalap, Maulsing Yalap, Mosubra ngalger Rokuy, emem nakaing sew. Dire ka spadala del bay Saint Andres, Ma Romana Andres, Gloria Andres, dire ka msubra ngalgela Raklay Lumisang, ra Senator Karay Mariur, marangalgela Miray Antonia Lumisang, ra Ma Antonio Lumisang, Mosubra ngalge emem nakaing sew. Marangalgela mne Raklay Barel, ra Basilisa Tarong, marangalgela kode prel mautangal may nakaing sew. Agidire kam subra ngalgela mle ebiraklayu may rulog dra oligong Policarp Basilius marangalgel ra rokayang Efram Policarp mo subra ule may nakaing sew. Dire kaspadala mimong Aron Basilius marangalgel, ngilatroli Lancer Basilius marangalgel, ma Merlin Develbot marangalgel, agidire kam subra ngalgela mle ebiraklay baulang, mamle ebiraklay orong gabaw marangalgela Basilia Quintaro, maibir climate Scobie Walter marangalgel dinengat spadala marangalgel amli raklay siyang aldev madililaw sis kasakuma marangalgel Catherine Gasoley rangilari song Jason Sigi Gasoley marulel machani gabaw marangalgel maromana Basilius ngingalaw marangalgel amli adalbay Thomas Telle mautangal may nakaing sir rogur tial kamaldila
Agyol ngitra ngalgelam le ililaw lior ulugda ra ngiringas e lior ulugda junior marakasuk terence ulugda mosubra bebirang miwa memdaga ngiseu. Agidire kam subra ngalgelam le raklay talle marangal kara uladogo rakamadawal Benedict talle o kradeu Dr. Patrick talle machulita talle mamontial subra ngalge memdaga ngiseu. Agidire kam subra almorang dirngat edong hinya wehara dira iwagay Cecilia Tudong Ikiasang dira led sa Lucia Scott Yano marbebidingi matareng allel marangalgel ay blay raayano baye marangalgel maseling barel marangalgel Sinobu Lawrence Helena mutangal kas pasub de mem dakang iseu agidire kam subrang algel Luis Filibert ra Luisa kumangay Maclavier Filibert makas pasub de mem dakang iseu marangalgel Jesus ngiriyo radir raibay benita darong mutangal subrang algel mem dakang iseu Marangalgela Langoy Yakar, Marangalgela Milat Skilang, Rosario Skilang, Ma Bernadette, Bim the King Seu. Agidira kam sobraw El Felix Minor, Ma Estada May, Motangal Mim the King Seu. Marangalgela Robert Kumaichi, Marangalgela Felix Kumaichi, Motangal Mim the King Seu. Agidira kam sobraw Dirario, Marangula, Rabla Ravolbe, Ramlayok, Mim the King Seu Telgam Dila. Agidira kam sobraw Nilatakaw, Viviano Mat, Madil Takaw Sariang King, Manginas asong kyosit talay, matalo at talay, masuburangal marada di mim nakangisiw. Ablurang esaleng tokobet sa subda murangin akabo Andres Madraisaw, maudal adra kabo Wilong Marsil, mim da alim nakangisiw til kamaldila. Ndirakal tokobet sa subda murablarang rabis, marar asengal Ignacio Anastasio, madir rabis, mutangal kas subda mim nakangisiw. Ang arsuleng spadalaksaw nuas araymul, madil sa tilsaksaw di bedong gunihiro, masubra ada di mim nakangisiw. Ablura irayang spadalas Valentino Ngiriklang, maudal adra asel, mautangan musubra ada di mim na alim na kanyang sorti albula. Agidire kam subra to Ormel Rani ngirariang ma ebir raklay Modet Paules, musubra ada di mim na alim na kanyang sorti albula. Ablura imliga kam subra ngirawa kugiut, ma Marigo Jackson, marangalgela Rolmi Obak, Josephine Binahinaro, Sri Dario Rungulbay, ma dirngargiw korang ngirabluku, mautangan mim na kanyang sew. Ablur ngat pangagim subra dirngalde marubiang Hiromina Bayama, mo subra ngal kumarada de min nakangisiw. Ablur ngram lungoy agim subra yadr eduk la Francis Toribong, Magrete Williams, mo subra ngal gemim nakangisiw, tilkam dilel, ay lilaw Severino Rulukoda. Ablur ngat magim subra ng ribong Lomisang Andres, mo tangal musubra adat marangal gemim nakangisiw, tilkam dilel, ay lilaw Severino Rulukoda. Ablur orior agim subra ayung ol maibir ayung raw el gayukla, Diri kalm subra ngayal rarubas Gabriel Adelbay, maoob Rahel Besrak, mamayimda alimin na kangisew. Agidiri kalm subra Senator Hokons Paules, madilwang Amra Paules, mautangan lakas pasubra de mayim na kangisew. Agidiri kalm subra Riu Crispin Termete, mamaksitay ma, mausubra ngal kamarata de mayim na kangisew. Ablo rablilyo agim subra ngir ongor dorateo na ngata, madilikleb ani Marisolang, rablaraw el kumra, mamayim na kangisew. Palwaise kong palmsulang di podkaswes da Saruday, March 29, 2025, rabla rakabo rablung esar. Palingar-ngar at mamlim na kanutungkli, lengklong at tila subda uul, di mo sube se montial al mayim na kangisew, kong palmsaw liado sulumakal tanga tergid roguy. Sain raklay Rafael Bingrimang, oligong Poligar Pasilius. Tialiak at spadel oligong Poligar Pasilius, el girela kamaldilela ililaw Severino Rulugda, el mornya Saruday, March 29, 2025. Abaldok lamot to dra mortuary ra 6:30 AM, emora funeral mass ra iglesia edal trungal karablung esa ra 8 AM. Umamre kamisang etov del moraita do bla ragabow, e mga maldil mo itaswel mo madak rablar ngal matarang. Tial spadel oligong Poligar Pasilius sa morablar ngal dimaw ra osiars pis mamosub dra ngal ngam na kay sir tial lubong la alal sungula ililaw Severino Ruluda. Agidire kam sub del morablilio rablar akaramius ra elsias sialum et pisong. Mau elbil rego kubari, mo subra ngal gemem na kangisew. Hindi na kaltokobet til subda morar ngal gila idiri na kaidasmang, mo tangal kas pasubda mem na kangisew. Kopmal msular rogu ya di bod kaswes ra kamaldi lalsil sa Saturday, March 29, 2025 lablon ngesar. Malway sero bakal Dios rom kaltangat tergid rogu. Sain oligong Poligar Pasilius. O si sul subda loltob der niya sengal Ignacio Anastasio ra kablir ng arbis, Ras arel makamaldile la ililaw Severino Rulugda, al ngalgela umay Rulugda, al ngalgela amner aseng al tertruyo. Mang lamot rokok, al morniya kamaldilel, ang kalililaw Severino Rulugda, rablo ng esar, al sabado al sil, sa March 29, 2025, ra 8 AM ratutaw, al timorniya itad adu rablo ng esar. Mak masubra adamam, rakabli ng arbis, magim gaw kabli, rablara al selbelaw, al girel tial kamaldile la ililaw Severino Rulugda,
Malbato ka masang klo albu rabalu magidio nga sulit tirgel mo sa Abril May tirul mong al sungul ngal targit. Tirgel mo dikat sa Abril May akmaldiung ilbusul edidol mol malglat dagas pesub de lobang nungu. Say na raseng al Ignacio Anastasio. Tial sub del mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suel adias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang. Subdra kamal dilela oligong edire karungul belu temi el small. Tia subdra kamal dilela oligong erungul belu temi el small lol top dringaw el sia shalom et pisong it pick James ngiradeng spesungol Francis Mariur Matsutaro ngidariang Benraig Isak ngikleb Alphonse Kumangay ngirakalam yus kamsek ichin mau erut e faik el belaw el kumum lamot trok la kamal dilel ngaruba kal morngina Sunday March 30 2025 palway 7 ngil ngaruba katto dramor kra 7 AM Edi melmal tel morablil ngarangasek sa blur orior, e mga meldil mo 2 PM, e modo idrek rabilas el morablilio e multa rablil, at tulungal kara etibex mul ngaraklo club, el material sil se mur olgul el momadakla. Palway segim subdar at mamul ngaragal bilduk kriol belu, mang ayang alagim subdar madray saus mandrang, maru ulmi ramokot margup, maobilu lang ong aholiba Albert ngiraybay, mo subdar ngal gemeim da alim idrang isew. Ang rar dagim subdra madrang po Tami Irmusaw Jr., madrang smos Magariwachi, Stomi Naruo, Marta Dever, Maria Hobson, Malaura Hideos, mo subdra adad marangal emem da alim idrang isorti al-bulo. Amalgayo kagim subdra oligang Policarp Basilius, manginat al-badal St. Andres, maebil adalbay Valeria Toribiyong marbibidingi. Ng isa ragim subdra bakar mausid ni Mobel, mabuk Emil Ramaruy, koreti de may wasisang marangal gila hitora de may. Oriora kim subdra ngalgila sayo ko iyar marangalgila sagi ko sambal Senator Joshua ko siba marbebiringi agidire kam subdra presidente la Senate lo Cons Paules marbebiringi o sisiul subdra kamal dilela oligong erungul belu temismul amora Nancy Wong Bells marbebiringi Evil Inabo Ling Inabo madaski gramur mo subdra ngal gemeim da alim da insert tel bulo rangalgila mles pesungul yo siwang ida ngasra Henry yo siwo mo subdra bebirgaw emeim da alim da insert tel bulo Agidire kam subra delegat sueni ongidobla diraibay benitadarong Ingracia Jesus, Alodia Persinger, Pius Jesus, Sami Jesus, Evil Matsutaro ma Erbay Matsutaro, Junior Adalbay, Babaldab Masusaw Ringil, Harry Ringil Junior Madalas Ringil. Nancy Ringil Morbebi Ringi, Aliak al subda mura wadalad Matsko Filibert Lolingit, Malemea dira umrang David Kelsabal, Marbebi Ringi magim alim magim kaingeseur tial albula. Agidire kam subra kadwin gogits. O sisul subdra kamal diler oligong erungul belu temi el smul amoraw elbil tarmaw ngirmang marbebidingi rangalgila igalaw yigar gegrelat rarimus ngirmaat meluis ngirmaat masusan ngirawsuy mo subdra rangal gemeim tali medrang isert tel bul rangalgila mis itpig rakamenor yonatus mis rich mis Chudi Matthew maflevil mis mo subdra bebir ngamiu emeim tali medrang isert tel bul rangalgila aluil es Pedro radil ekelbay Linda Pedro yob Nginatrang Pedro, Beverly Uldak nginaramyang, Riang Li Pedro, Maan Lati Pedro. Agidire kam subdra Sara kabukol, Machino kabukol, Rangalgila Norman Chin, Kevin Chin, Renee Chin Masang, Ngidariang Chin Mating Uchin. Agidire kam subdra Eve Abraham, May Mdali Mdang Sirk Tial Elbula. Rangalgila Mes Pasungol Taktay Chin, Ramay Sai Chin, Mapol Chin, Marbibirtil, Lali Chin Sakuma, Rangalgila Yuang et Pisong, Ranaimi et Pisong Yoba, Odray Rosemary Natrelde, Tirasnges Karen at Pisong, May Dasil, Jemima Finnegan, Carol Tale, Tafok at Pisong, Mangleel at Pisong, Paul Wong Jr., Maradni Wong, Agidire kam subdra Sing Ich Chin, Willie Chin Mariur, Gego Chow, Marangalgila Hirosit Magay, Pamimidali mitakaing sirtel albulo. Rangalgila Masaya the May na Dexter Tamangil Marbebiringi, Dilikleb Ane Marisolang Francisco, Mosubra Rangalge May mitali mitakaing sirtel albulo. Diray galaw Laligi Bons, Gloria Kumangay Kailang, Ngalgila masaw kumangay na Victor kumangay, marbibiringi, o sisulsub namara Kimi Etchensen, Ruby Sigit, Basami Sangbaw Marangalgel, Eben Sangbaw Marangalgel, Ninangi Rangol, Doris Pemo, Rangalgila Maito Tatingal, Rangalgila Bears Tatingal, Werbalaw Rayungal Makaipor Rayungal, Rangalgila Ngiradilo, Masami Elbalaw, Rasami Elbalaw marbibiringi, Agidira kam subrangir ongor droteo nangata, Hasinta nangata Isidoro, Albons nangata, Girino nangata Malena Trungulbay. O sisiwil subdra kamal dilila oligong erungul belu temismul, Amar Nelson Sisyor, Maharvey Sisyor, mo subdra bebir kamiu, emeim dalim na kang sirtel albula.
Agidiri kamsubra ngiri akalbay Galisto Joseph, ngiramaway Adelino Santos, Oilal Ernest Ongidoble, Krakri ay Samarael Samsel, Mosubra Hiromi Asanuma, Barbara Tulo, Marcela Santos, Marangal Karekalbay, Emim da alimid kaing sirtial albula. Aliakal spadelaw Elsias Shalom et Pisong Amorarideb o kada ti itong, Malmerang Algemra Myers ti itong, Clark ti itong, Sally Sawalablay, Wandara Malig Manadia Benhart, Malang Sukumamertial albula. Agidiri kamsubra ngalgila ring mawi, rayon nami sa Alma Victoria mawi, marbibirtir. O sisiul subra kamaldilel o ligong erungul belu temismul, amur arangir o kreng albu sadang, mo subra ngalgila besirrak, u elimiyong masadang etibek, may mitalim itang sertial albula. Abililyo agim subra balitang yo itsingewo, mabalang ulang wong, mo subra bibinang miyo may mitalim itang sertial albula. Agidiri kamsubra wadal at Rosalyn Mresbang, mo subra ngal karang silyong, may mitalim itang sertial albula. O sisiul subra kamaldilel o ligong erungul belu temismul, amura Barbara Solang Mudib, olsing iakar marangalgila Paul Gubari, mamay mitalim itang sertial albula. Agidiri kamsubra River Smul marbibiringi, agidiri kamsubra ngalgila mnaw elbil gringalyangda, mamay mitalim itang sertial albula. Ang ayaw ragim subra obak Andres Uerbalaw, ebil inarya akitaya, taloba at tongko gates marangalgim. Iolingit ratina Patros ma Ramona o ngalibang, mo subra lata de may mitalim itang sertial albula. Bato kam asang mase ermar modiakat sa beril may, rakamaldila, di nakalat krang nunguwa. Edri kalklem mga tila subda ul, mabalagi mosisbe ang klem, el dakawa adal adi agiolingit may mitalim mertial ulbong at sungul o lingong erungul belu temi el smul. Kukngal masulang idolingit rarubak kal Dios, malonamol mlamukal tangat rigidrokoy. Saay na Elsias Shalom et Pisong. Tia subra kamaldilel o lingong erungul belu temi el smul, loltob dringa adal goroy teruano buo, iadribukol kyo ni Isal, ngikleb albon sukumangay, ulong tagewarngila, abas Paul Uegi, ngiramaryang Alexander Kamsik, arurang sakay ngirokobay, tatpos mulwat tali, maong etiw el spons takata, ratulungal karakolbas rakabli raw el kayuk, rablu alamsubdi olingitra at mamal nga rababaldaw, orior mayoldaw, at mokumaldilel o ligong erungul belu, temi el smul, amlamotrok kalmorngin na Sunday, March 30, 2025. Mapatingin karuba katob dramor ora 7 a.m., Edi mal tel morablil nga rangasek sa rablur orior, mga maldil mo 2 p.m., momrail el morablilyo, el moklo rablil at trungal kar etibek smul, el nga raklo klub del motilial sils, ur olgul el momadakla. Mang ayang la, dagim subdra ngal ginam meru el mi takawo mresbang, raba ap hens takawo marbibiringi, marangal gila skiwo rasiska skiwo marbibiringi, may medali mitakaing sirtil albula. Malakayo kagim subdra chenebir albang, masisinyo hideo ewatala. Ngartmagim subra ngalgila dirakla ngir okobay, rabirta ngir okobay, katsumi ngir okobay, katsuwe ngir okobay, maudu ngir okobay. Agidiri kam subra daw dalil rungul masaharu, mamay mtaali mitakaing sirtial albula. Ngaramlungu agim subra ngira dilub at tami inimang South Junior, o subra ngalgay may mtaali mitakaing sirtial albula. Agidiri kam subra ngalgila haim ngiramos, marangalgila toni ngiramos. Ay miliga agim subra ngitra rol simer, mo subra bebirang kaw marangal ka. Pangalgilam le dealer bay yosko nginatumrang, rador siya sablan marbibiringi. Pangalgilam resbang oiturong rakatsumi taima, mabekal dil ebak kiota marbibir kamiu. Agidire kam subra ngalgila ngidio ringi, le ebil gadoy marbibiringi. Ayra kim subra diru kubay idup siksay, dira ay tinagiulula, tulir oteo tasabal takada, Wilson takada, Wendell takada, Warden siksay, mas sharing idaiwet, mangalgila ulong tagiorngil, ralorarngil, mangalgila Pastor Mokogil Solomon, Rasmirna Solomon. Agidiri kam subra Jackson rangil, mangalgila Jack rangil, Priscilla Cotto, bilakare nginatrang. Agidiri kam subra ngalgila tatpos mulwat talay, ngalgila hasimet talay, rabaulis talay, mausong talay. Idiri kalolingit ngalgila tiana talay, ramadalayan T-Max, mo subra bibirkaw, may mdakaing sirtial alabula. O igul lagim subra ngalgila tangol lang inamyong, ralul ka savior inamyong. Agidiri kam subra ngalgila ngir mokur raksid rangi sila ayos. Oriora gim subra o badra talbudla Luisa Peloy Sabino marangalgel. Arangalgila mlew lang ong rakam sikringi radilwang animari otong. Mo subra ngalge may imdali mitakaing sirtial albulo. Agidiri kam subra wat wana ngirat agi takataro marangalgel. Iolingit mo subra ngalgila itab ngirat agi. Wilbur Williams marbebitingi. Parangalgila mangirarwa Pintorio maru ngirat agi. May mdali mitakaing sirtial albulo. O sisul subra kamaldilel o likong ngirungul belu mora tsorang ridep. Dilek kalbay linda Pedro Yob. Beberlir uldak nginarmyang. Wilma kumangay.
Leilani Pedro, Ann Lati Pedro, Gloria Kumangay Kailang, Choi Rasmul, Victor Kumangay, Williamson Isal, Williana Isal, Tilso the Paloy, Omgilum Paloy, Irailal Paloy, Natalie Matsuoka, Lori Saburo, Derbe Remot, Lati Yuchin Sikyang, Jean Kel, Kadwin Gogitz, Debrang Iraingas, Delorio Siwo, Doreen Yosiwo, Nelson Sisyor, Maharbi Sisyor. Agidire kam subra ebir yung ulay otob ma ebil abas patildes olaw mo subra bebir kam yung marangal ke may mitalim me baka insertial albulo. Agidire kam subra ngal gam ni adro roy asintoy saal ra ebir rabong choice isaal sali roy sibuil choice al maluk sisaal mo subra ngal ke may mitalim me baka inseu. O sisul subra mor edit tebelbot mangira trang kyota. Rangal gela Martinez al ra Williana isaal ma William isaal. Rangalgila sa ko nangata, Ratina nangata, Natsue Obakarbaw, Natsko nangata, Florence nangata, Steve nangata, Ramas nangata, Maliong Mangloy, Mosud rangal ke may imdali mit kang sirtial albula. Agidiri kalolingit trakaw lumutip kinsyano obiang, raom katal, maom katal mokot, Mosud rangal kung marada de may imdali mit kang sirtial albula. Yablilyo ay kimsud ratak ako masaharu, obak tiyak ngiringasang, Dilores Kabokol, Yosko ngiragit, Kyoko Irula, Norita Mabel, Didi Ichiro, Husimi Nobuo, Bernie Cruz, Chesty Tingiragit, Lorraine Hilibert, Narita Smau, Joe Ngertu Nobuo, Luis Ngiragit, Dan Harusi, Alduk Kwachelin. Agidire kam subrangin ngatpak Nambert Napoleon, Andres Napoleon, Obaklaol Peter Napoleon, Hayes Kahue, Ferlin Nambert, Chim Nambert, Mike Kamrev, Henry Yosiwo Makwinsit Kel. Agiol turgiol ngitrakang itsu au malmerang algem raging sa marbibiringi migim alim migim kanya sirtial albulo. Ya osisiulo ngit tamro itrong malmerang algem migim alim migim kanya sirtial albulo. Agidire kam subraw elbil monika ichiro marbibiringi. Tokobet sa spirit trika ruba ka marabilong marsya o kada marang algel. Agidire kam subra itpik James kina adeng maudalad Rosalyn Bresbang. Palo subra rangal karang silyong elmimda alim kanya sirtial albulo. Agidire kam subra river small marbibiringi. O si sulsub da maram rirei blunto, mame dali me dakaing sirtial albulo. Yato ko bet espada mamora turang maat lali kay gibons, mo subdra ngal kara ngirirs ngara bililyo mo orior, me dali me dakaing sirtial albulo. Yang ayaw ragim subdra ngal gilam le ob adra telbudul radira ror blorang isamu, ratiofanus isamu masabit isamu, mo subdra bibir kamiu me dali me dakaing sirtial albulo. Tirga ruba kalol top der tel subdra kamal dilel oligong erungul belu temi el smul. Adri kalm subdra igal beduk kuriol trungal kara kabliraw el gayuk rablilyaw. Trungal karamot ngerur ayagim subdra danigin tol Margaret Swalablay Mateo Isamu. Mo subdra adad ni maim dakaing sirtial albula. Trungal kara telbud lagim subdra adal belu Agustin Masablu. Ma oba adraw alyaw Margar Ichiro. Mo subdra adad ni maim dakalim dakaing sirtial albula. Trungal kara ngiraw lagim subdra erbalaw Lorenzo Edward. Rungu el Hensley Smau malerin stramlig, yolingit mo subra adad emi mitakaing sirtial albula. Kuk malmsaw le dolmalm lolingit rarwakal Dios, malumkal tanga tergidroguy. Sain na adar karoy teruan obuo. Tia subra kamal dile larungul belu rataliwi oligong rangar kayukla, el temis mul mlosmer sila February 28, 2025. Akamal dile lam lamot rok kulmoringa Sunday, March 30, 2025. Abatangela ada motob dara morgra 7 a.m. ratutaw, Ema mga maldira blil nga nag-eslat sila nga sa marbeet. Almoy taswel mo umrablil yun, morta rablil adamal raw el siyas etibex mul, el tal sigang yung umdakla. Malaway se rungul Donald Haruo, Klo Lubak, Mark Rubas, yaw da adra rungul Rivers mul, rokodol senardong ira alsaw, maibdur ramador me delegat Warren umetaro, am subdrar adri rabap miyoldaw, algirel tial sa arel ngal targid. Bangar along ang spadalar ngalgil o ngalang alkuroda, Rangalgila mli adalbarat tablang al yosinawo ubday, rangalgila titimil solang, rangalgila isaw rungul ratuloy makodines mataleing iranggoy, rangalgila ngira persoy el mosubdra adad marangal ngay may mdaali mertial albula. Ngat magim subdra tamadat meriang, Fermin meriang, Speaker Villar kumangay, Andres Ose rangalgila ngadigis ringil raturang mosubdra adad marangal ngay may mdaali mertial albula. Ang iwala gim subdra rangalgila Emiliano Lol, rangalgela Marta Oba kama may alim mertial albula. Malagayo kay ngim subdra sa Arulyong Theodore Rungulbay, mo subdra bebir kamiu, may alim mertial albula. Aram lungo ay ngim subdra langit rangirot tel emi womat, Johannes te eur maisaw sisyor, mo subdra adat marangal kay may kaing sew.
Kat pangagyol ngitra rubyang hiromi na bayama, mosubra adat marangal gamim na kaingisew. Ay maliga gim sobra idub et pisong, ngirangasis ngira alsaw, marangal gila ngira alsaw, ngira aloy soang oiwil, marangal gila ngaseng nas nakamura, marangal gila obak luwil marsil, ngateltang marinor sengla, marangal gila brunor iwang, mosubra adat gamim na kaingisew ti albulong. Ay ranks padala Thomas Finnegan ngira rigel, Kautang Balayok, Umkatal Balayok, Dion Wenting Regalaw, Beverly Tewith King, Leslie Tewith Mangalgil Albertang Irey, Mahim Dalim Mertial Albulo, Orior Agim Subra Ngalgila di Raklay Gosiba, Ambassador Joshua Gosiba, Maester Gosiba, Mosubra Bebir Comiu Mahim Dalim, Agidri Kam Subra Ngalgila Wenti Tong Mira Lori Paules, Emery Wenti Masenrang Wenti Sadang, Agidri Kal Spadala Agensi Genti Malvino Genti. Agidri kalm subdi ol ngitra ngal gilam der abay oligong katosang spesung al ngira along rangel mo subdra adat marangal kay may dalim mertial albul. Agidri kalm subdra ngal gila yaadal ito ngira buku rakadwin ito Dennis ito Mamerian Mamerlin Maleona ito Marianne Delamel Brenda Tarimel Loretta Smul may adribu kol kyonis alertial albul. Abililiwa kim subdra yaad marangal gel amlerongula rakamel rukbay lindang ngira tumrang ongetiu Damasius Haruo Rangalgila din basyo rungul mangwil basul sa tao. Hilaria Amaling, sa tao Chuneosi, Marirey maodalat sa Tski Florencio, Marvek Kaldakawad, Marangal, Emim Dali Mertial Albula. Agidri kalm subra kaybat, ngilarigal, Shari Maharlen Nicolas, Rangalgila Mangalil Yamamoto, Matoda, Lawrence Katabangang Marangalgel, Mosubra Rangal, Emim Dali Mertial Albula. Ang ayaw ng espada delegat Mario Colibert, Div Angel Sali, Ruth Sisuko Sali, Nangalgilam ni Adamasep Setsuo, Marangalgilam ni Bibu Abeliano Susugi, Clara Joseph Mabenito Thomas, Mosubra de Mim Dali Mertial Albulo. Aradamam no diagram dong clear lang klamang tela subda hula on tial al May, magim ali magim kang isir tial mamulubong al sungul at kaltarigid, rarungul buluwe oligong temismul, kopmal msulang niya Dios po lamakaltangat ridrogoy. Sain rungul Donald Haruo. At tokobet sa subder tel kamal dilela rungul belu olikong temismul alul tobdringa Raber Smul may bedur Ramador mil delegat Warren Umitaro almarangira itay Dr. Victoriano Mamadrabalu sa Toru Adachi lolingit mo subder ang algilabio maradad marangal ge may imdaali midakang isir tel albula. Kaltargidam la mosme ersira February 28, 2025 kamal dilela la motrok almarangira Sunday March 30, 2025 Mapatangila ada motob dramor kara 7 AM ra tutaw. El mamong maldira blil el nga nagestlat sa nga segas sa ngarbeed. El mo itaswel be murablilyo el mortab rablil adman raw el chas etibex mul. El tal sikang im umdakla. Pagikmalol ngitra rokul dakaw ad may ibdaalim da kay ngisir. Tialul mongol el sungul at targid. Rarungul bulu e oligong temis mul. Adios ulol mol mlamukal tanga targid. Sain Raber Smul ma Warren S. Umetaro. Tio si Sul Subra Kodal Lord Tobdringa Adal Belu Agustin Masabelu Adal Bay Jose Ise Ma Raber Smul El Morarogul Adamam Rababaldab Orior Mayoldab El Kmot Targidra Oligong Temismul Am Logonong Moragamang Tululungul El Sera February 28, 2025 La Motrok La Kamaldin Morina Sunday March 30, 2025 Mapatangil ang karuba at 12 AM El Mamang Maldira Blil Guest Lat Sel Ngarangarbe Drablur Orior El Moyo Taswel Bra 2 PM Emara fiseristang emeral morabliliol mokloy al talsikang rablila tulungal kar etivex mulem umdakla. Mang ea ang lagim subdra events PS damianas mandrang mo subdra adad marangal ka. Kar long agim subdra ibdura barrak Florencio yamada me ibira barrak mo subdra rokul adad marangal ka. O lagim subdra nginam kati el pulsadang o dalbil iblay maurois mo subdra rokul adad marangal ka. Ngiwal lagim subdra Teo Joshua Marlon mamarchibap mo subdra adad marangal ka. Malgayo kagim subdra ngirurikla Pedro del Ngali, Orib Ogodev, Albert Jacinto, Dennis Jacinto, Lucia Jacinto, Brian Eungel, Madil Pokrio Austinam Oldemay, mo subdra rokul edad marangalga. Ayra kagim subdra irikl Henry Tagesi, marangalgela alsawogoto. Leslie Tewid, Beverly Tewid, marangalgela Nisang Tewid, Nathan Yuchi, Bernice Yuchi, marangalgela Siang Yuchi, Iadro Odolom Rizao Bauso, Arseniar Irey, marangalgela Albertar Irey, Agidre kam subdra Augustar ngi leolingit mo subdra adad marangal ka. Ay miliga kim subdra ka libdura amdor mel delegat Warren Umataro ma Alberta kugiw mo subdra adad marangal ka. Ngaram linguya kim subdra ka Grete Williams ngila sibong Lacus Malsol ma odam ramayring Malsol mo subdra adad may ngangisew. Kartma kim subdra ka irangas Lucio ngilaiwet ma Florencia France mo subdra adad marangal ka.
Oriora gimsud rangalgila urim abilamang, Math Chin Kel, Wadal At Matsko Filibert, Carmen Kel, Dira Umrang David Kel Sabal Marangalgila Itate Kel, Benedicta Mool, Mosudra Bebirgaw, Malali Mir Saga Marbebirgaw. O Wardeo Husto Langong, Teodosio Langong Aribok Marangalgila Losiw Langong, Clement Paulinus Mabarbara Paulinus Marangalgila ang Tabalaw Ichigawa, Ancelio Antonio Marangalgila Tagi Ise, Rungulaw Alois Alonso, Letis Alonso, Dolo Alonso Smith, Pisha Alonso Marangalgila Silvester Alonso, Ongotruy Fritz Guharu, Tasya Model Marangalgila Gubari Guharu, Giragargur Debet Louis, Lod Louis Marangalgila Italbang Louis, Gregorio Yo, Usiap Tesey, Dilirang Yo Ngasil, Marangalgila Sinako Louis, Felix Francisco, Irene Francisco, Marangalgila Gator Francisco, Norman Gintaro, Laura Gintaro, Marangalgila Gintaro Masabalu, Alduk Kabogol, Susan Kabogol, Marangalgila Tamako Kabogol, Nora Rungun, Marangalgila Rungul Basyo, Mark Mabel, Nobugo Balaluk, Hana Mabel, Marangalgila Song Mabel, Agidire Kamsub de Olingitra Benedicta Kabogol, Mosubra Adad Marangalka, Agidire Kamsub de Awodel Adra Trekyo, Prengs Ringil, Meril, Madire Rangalgela Mlemla Alblu, Ilherm, Ringil, Ernestine Ringil, Olingit Maim the Alim the Rangiseu. Ngakal Adal Belu Agustin Masabalu at Tobet Sim Subra Robert Talo o Mosubra Adad Mangal Game the Rangiseu. Aktire Kamsub de Olingit Ragal other day Grispil Termetet, Mosubra Adad Mangal Game the Rangiseu. Pelilio Agim Subra o Adra Olio Margar Ichiro, Soleil Martina Ergmur, Alex Cruz, Gimigo Cruz, Loretta Smul, Vivian Smul, Ed Mabel, Elway Samil, Madilo Samil, Mosubra Adad Mangalga. Ngayon agim subra Ramdeb, Warren Fuguichi, Mosubra Adad Mangalga. Agidire kal musubra Olingit Radib Angel Sali, Rot Cuda, Adelina Sisugo Sali, Mosubra Adad Mangalga, Emim Daing Seu. Tokobet Spedel Tier Albula Lotob o Adra Olio Margar Ichiro, El Mora Rangalgila Francisco Morey, Rading Elius Ignacio Morey, Marudam, Rangalgila Mle Edela Adriano in Omley, Marangalgila Ascot Tewi, the Olingit Tungas Presubo de Mim Daing Seu. Arogul at the moment dim lakad dung clear, emedengel mogim kau ada gikmal ayamar olingit maim da alim idagay ngisir tier albulo. Kop malm sulang yero bakal dios ulolmol na makrarigit, rogul ngrabal tigreng. Sain adal belu Agustin masablu. Tial subadal mula reng stringi, adiagal spedel, matiagal tigingel, malub engul de suel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar adulul top dringi e haraorngi, koh mal mesulang. WWFM is owned and operated by the Yes Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karaguchi Island beer. Hello, Palau. This is the Yes Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you.
Ali, ngariya malor udu subde de hateme melun mera radio station. Madagulngit mamay im masugaw. Makot, egrilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Eo ay sinmuk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang. Etela times ratal si se sayan ringi. Esen ringi either moya ka fax mora 4884420. Malub ke send ringi loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama record ringi erulia invoice send ringi le korkau ya uriul ega meharau. Ali malya moves loya de wargau le chospe ringi elo ay sergau maluba nganya harma raspedem ya ki call segi the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal mesulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in the DS Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Bubble Dub Waste Collection Company. To our valued customers, thank you for trusting Bubble Dub Waste Collection Company to keep property clean and waste-free. We truly value your business and appreciate the opportunity to serve you. Due to rising operational costs, we will be adjusting our prices effective March 26, 2025. This change will allow us to continue providing reliable, high-quality trash collection services while covering increased expenses such as fuel, equipment, and disposal fees. We understand price changes can be challenging, and we assure you this decision was made after careful consideration. Our commitment to dependable service and customer satisfaction remains our top priority. Thank you for your understanding and ongoing partnership. Best regard, Bubble Dub Waste Collection Company. The prices are as follows. Koror State Trash Collection Service. Residential trash collection, 125 drums up to 1,200 liters trash bins. Once a week, trash collection, $22 a month. Twice a week, trash collection, $44 a month. 3 times a week, trash collection, $66 a month. Commercial trash collection, 125 drums up to 1,200 liters trash bins. Once a week, trash collection, $33 a month. Twice a week, trash collection, $66 a month. 3 times a week, trash collection, $99 a month. 4 times a week, trash collection, $132 a month. 5 times a week, trash collection, $165 a month. 6 times a week, trash collection, $198 a month. Commercial trash collection per month, 6 to 10 drums up to 2,200 liters. Once a week, trash collection, $40 a month. Twice a week, trash collection, $80 a month. 3 times a week, trash collection, $120 a month. 4 times a week, trash collection, $160 a month. 5 times a week, trash collection, $200 a month. 6 times a week, trash collection, $240 a month. Septic tank pumping service per trip, advance payment 2 days prior. Koror, $60. Irai, $68. Imelig and Ngatpang, $83. Ngaralong and Ngarard, $120. Malgayok and Esar Ngaramlanguy, $90. Ngiwal and Ngatmau, $105. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi sine. What do you mean oi sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1.
WWFM is a 100% locally owned radio station. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. A deportation fight is in the hands of 3 judges. I'm Lisa Brady, Fox News. A federal appeals court panel weighing a tug of war between the executive and judicial branches after suspected foreign gang members were deported. They ultimately will decide whether the district court judge, James Boasberg, made an error by issuing that temporary restraining order to stop the White House, the administration, from deporting using that 1798 law called the Alien Enemies Act. Fox's David Spunt, the Justice Department says the judge has gone beyond his authority. Either side could ultimately appeal to the U.S. Supreme Court. The FBI director says violent attacks on Tesla cars and dealerships are domestic terrorism. And the FBI says that it has launched a task force in conjunction with ATF to, quote, coordinate investigative activity and crack down on violent Tesla attacks. Fox's Jonathan Hunt. Police in Austin, Texas say several incendiary devices were found under vehicles at a Tesla dealership earlier today, just days after several vehicles were set on fire at a dealership in Las Vegas. Tesla CEO Elon Musk says his Doge team making government efficiency cuts gets daily death threats. Ahead of new tariffs, a major automaker is expanding in the U.S. Fox's Jared Halpern at the White House. Executives from Hyundai joined Louisiana leaders and President Trump to announce a $20 billion investment in the U.S., including a $5 billion steel facility in Louisiana. This investment is a clear demonstration that tariffs very strongly work. President attributes Hyundai's expansion and investments from other manufacturers to tariffs being imposed next month. Hyundai will be producing steel in America and making its cars in America. And as a result, they'll not have to pay any tariffs. You know, there are no tariffs if you make your product in America. America is listening to Fox News. Just getting word that Postmaster Louis DeJoy is resigning just days after asking the Musk-led government efficiency team for help with a number of issues. It's Ukraine's turn again after the latest U.S. talks with Russia in Saudi Arabia. The 25-strong Ukrainian delegation had been waiting for American and Russian officials to wrap up their talks, the two warring parties reportedly occupying different floors of the Ritz-Carlton Hotel in Riyadh, Saudi Arabia. Now the U.S. and Ukraine will resume discussions. They say one goal is a deal to safeguard shipping lanes on the Black Sea. Ukraine wants to export grain. Russia wants to export fertilizer and have some sanctions lifted. There's no word if the two sides are any closer to agreeing the comprehensive 30-day ceasefire proposed by President Donald Trump. Jonathan Savage, Fox News. Canada's new Prime Minister visits a town that took in stranded travelers on 9/11 and talks about lamenting a friendship lost. In a campaign stop in Gander, Newfoundland, Prime Minister Mark Carney noted that the town of just 10,000 people took in nearly 6,600 airline passengers when the U.S. shut down airspace on September 11, 2001. Locals offering food and spare rooms to travelers. The action was immortalized in the hit Broadway musical Come From Away. Carney said Canadians have historically stuck by Americans, like during the Iranian hostage crisis and the recent California wildfires. His remarks come in the wake of President Trump's trade war with the U.S.'s northern neighbor and Trump's continued call for Canada to become the 51st state, a position that has angered Canadians. Fox's Tanya J. Powers. Carney also telling reporters he assumes President Trump is waiting to see who wins Canada's general election before holding a call with the winner. Wall Street may be hoping there's less potential for negative impacts from tariffs. The Dow finishing up 597 points, the S&P up 100, the NASDAQ up more than 400. I'm Lisa Brady, Fox News.